Sawuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngingumsizi. Idlule emhlabeni nabangu-6 ingozi yemoto-ke enyantisayo. Imoto iphonseke lapha emfuleni ezonke zizwe River ku-R 550 eGoli-ke izolo-ke ebusuku. Imbangela-ke yengozi ayikakaziwa. Abezimo-ke eziphuthumayo bathole-ke imizimba yalabo-ke bengasekho emhlabeni abangu-6 imoto-ke iphonseke lana-ke emfuleni. Kanti kuthiwa ziningi iy'ngozi ezenzeka-ke kuleya ndawo. Abantu-ke baphawule kanje ezinkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke ngeke zingaphonseki izimoto kulo mfula ngale mikhuba-ke egilwa-ke kuwo. Nangomunye uthi-ke hawu Jehova ngathi kuDisemba ngeke siwubone. Nangomunye uthi-ke nalo mfula wasezonke ubaqedile-ke abantu. Izangoma nezinyanga ziphelile kulo mfula. Udla-ke kwasani kodwa-ke abantu abapheli moya bayakhona-ke mihla-ke namalanga. Rest in peace kwabalimele engozini yemoto. Fisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba nje abantu abaningi bephawula beveza-ke imibono yabo ehlukahlukene. Hlala lapha kwi-comment section. Ungakhohlwa ukucindezela subscribe thola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel.